3, 2. Zulu nyamukela zimhlophe enhla nasezantsi ekhule kunogwatsha lozikhundla khumela ke semthonjaneni njengamanje ngimi neqhawe lapha ngimi nengqwele endala umthiya awu wena kakhakhaya asikwamukele namhlanje kwinhleka production inyama kayishi isha ngokwesile akubingele imfutho babiyela abanye bakho sanibonana yabona ke namhlanje eqhawe lami umthiya sila kuhlangene abantu bakwaXulu isisagxabhashe sonke sihlangene wena uyiqhawe esilazi kakhulu ngendaba yomlando ngeke ukuthini indaba yebongo ushiye iqhawe uMaswidi namhlanje sihlangene la nabantu bakwaXulu isho ukuthini lento mhlawumbe sisaqala bese sikhela phezulu ukuthi kuhamba kanjani mhlawumbe ngokwesiko impilo nangomlando ukuthi baqhamuka abantu bakwaXulu futhi ke basuka phi izinda sabo sikuphi njengoba sibabone bela emthonjaneni abantu bakwaXulu nenhlahla bayeze kahle lento baze wenza la ngoba isinda sabo lesi yes abantu bakwaXulu ukufika kwabo ukufika kwamadanga ufike esuka enyakatho ehamba nensizwa yemthonga uSwalwalo hambisana nonkolo nompolomiso ngamadodana ngamawela ayezalwa inkosi uSibiside ogogo wabasa bakwamkhize njalo njalo bona bathe basebehluka besuka nompondo lapha eThekwini basebehla bona esebizwe ngapha uthe kunesiko edlakeni ezokwe lapha wakuyinyanga le uthe mayefika ehamba nempolo naleswa inyaso uSwalwalo wasefika ezinza la wakha umuzi wakhe la asikhona namhlanje eMonto ngobuza ngithiwa wodondo washaya phansi kwaphela abantu ngavela inkomo wayezinzela okukona khona inkantolo yaseMonto wawulapho umuzi wakhe kuthiwa lapha nje kwinkantolo yaseMonto kwawumuzi lapha isigodlo sakwaXulu awu yimododa wayithi maye elokuzana ekomiti wasevumbuka isiqhingi lapho isiduli wayehlala kusona silapho kwasenkantolo esigcike wayehlala kusona elapha abantu ingakho uthonje uDondo washaya phansi kwavela abantu kwavela inkomo kuthiwa wayelapha abantu besinde gcwala emzini wakhe kuthiwa futhi ephiwe enzalweni nemfuyo yanda abantu basembuzi hawu Donda wena madanga kwenza njani wena wandelwa zokwezinto ukuthi mina ngashapha kwavela abantu esho wayesebenzisa imithi yakhe ethola inkomo bemkhokhela inkomo esebenzisa imithi yakhe elapha abantu nenzalo wesana nabantu ingakho uvela kanjalo ke wayesezala ke isizulu sakhe sezinzela ngoba lonke leli ukuthola mntana lapha biyela kuze kusuka nje la eMonto ngoba wayakhelene nabakwamhloko ngapha ngapha enyakatho ntshonalanga akhelene nabakwa Xulu bengapha mawuyase babanangu nokuthelisi yena akheke ehlendlana ngempolozi lonke leli lakwabiyela usangu nguye uzoshaya obuwe ngoba hamba ngekomosha lengazebanga ngokwizela lamadanga lonke leli okuthena ngokuhamba kwesikhathi ke inkosi sekubusa inkosi uXabhashe wakwaXulu sebulawa yibutho lakamthetho lathunyelwe inkosi Dingiswayo hamba nenkosi uShaka esewumfana ekhulu kamthetho base bembulala uXabhashe nabambulala ngomkhonto kuthiwa bamhlase nje engazalele singathi bamjuko baqale ukuthi mawuzona umuntu nimbela nosuku yena wapha manje esekakiwe wavuka thuthela kakhulu wabela inhliziyo wase ephangala lekotana wase washi indodana yakhe inkosana yakhoTshane yayisivile isikhotheme nayo wafanele ihole isizemba kwakhe ingakho ubukhosi bese buholwa ke indodana yasekhohlwa uMapholobo bahole babaleka ke bazoqasha enqabe ngakho kahlokohloko lapha ngakwaqwabe lapha eMalawi lapha basize khona ke basala la uShaka wayesethi ke esebuye isilushaka sothatha inkosi kwaZulu sesithi ke uze abantu bakwaXulu bengaphinde bebele endano yabo angilande ubaba uMenziwa ngithi abakwaZulu nabakabili bazalana waselanda uMenziwa lapha eKhathazo sezomakha isake lapha ke sebunika lelizwe ke sefika kuMenziwa saka ke le ndawo sesokabela kanjalo ke ngoba ngisakabela umlando uyakuveza kwawinda kwaXulu bama nje uyapha kimi wasanguye nje eplazini la kwaPhila Part nanku umthombo kaDonda lapho ukhona lapho uma usuka kimi lapha echibini nje kwami uthatha imigwaqo uyesizana nelumbu 7 kilometers nandi inqwelo kaDonda kaXabhashe enkoleni lapho khona ithula lakhe noTshana abakhona
Sikeza kokwansile mbukeli lapho ngasekhaya njengoba ke ngiphethe iqhawe ngishilo wathi namhlanje ufisha omkhulu insizwa ekhaliphe kakhulu umuthinteke kakhulukazi umlando oyibongo nendawo. Qhawe lami mhlambe ke sesiphetha ngenxa yesikhathi athina amazwi ongawasho masibuka izizwe noma sibuka izibongo zihlangana nakamakhosi sawubona khona ngisho ndunankulu lonke uhlobo lwabantu bakwaQulu namhlanje behlangene usushile wathi isizinda sabo vele la emthonjaneni. Ukukhuthaza nokuncoma intinteza kwasekhaya mama into enhle ukuthi abantu akuhlanga izizwe nezizwe isilo sidala umhlombane sizakhuthaza sasikhuthaza izizwe nezizwe ayihlangane noma singamazulu kodwa ngokwezibongo zethu ngokuzizethu asihlangane sikhuthazane sikufundisana umlando wethu nemvelaphi yethu namasiko ethu nokuthi sakhe umnotho wethu siyisizwe njengoba izizwe nezizwe ziyimele zibe nento yazo ngoba ukukhuthaza ukuthi akwakhiwe imfela ndawonye kaphane ezonganiswa isizwe kakhulu into njengaleyo kungagcine kwaXulu zonke izizwe ngenhlahla nathi ngithi Mbatheni mhlawumbe singakumema nje mhla ka-29 and 30 September komkhulu wabhesa unyaka wenkonjeni omkhulu umgubho waMbatha ozobuhambisana nokugeza kwesihlalo ngokuthama inkosi kulakho ngo-2018 sigeza wonke amakhosi sikusuka emumva enkosini endala uSontshikazi ozala undaba ozala uShando ozale unkomo ozale uhlakanyana wazala uMatshana wazala uDikana wazala uSimukana wazala uChoko wazala uMhlolothini wazala uGilbert wazala inkosi lakhe so wageza wonke lawo makhosi kunjalo kuyakumema ube ingxenye yalo mcimbi. Asesimenyiwe usuzwile mbukele ngasekhaya qhawe lami asikuncome sifake uphaphelo gwalagwala noma ngaphethe imali namhlanje kodwa umsebenzi wakho umuhle kakhulu masikhuluma ngomlando ngoba sasikhuluma emsakazweni nawe ukuthi isizwe esingenamlando sifile wena wesizwe #sikuthatha sikubeke sibonga kakhulu babumthiya noma kanjani ususibemile.